Pokojo, što je to? Izgleda kao... baš čudno. Ali lijepe je boje. Može li netko od vas reći koja je to boja? Crvena! Tako je, crvena! Opa! Izgleda da ćeš ju prvo morati uhvatiti. Ali moglo bi biti teško. Možda se samo hoće igrati, Pokojo? Dobro, Pokojo, nije tako strašno. Da, razumijem da te to ljuti, Pokojo. Nešto je rekla. Rekla je nešto. Možda bi joj ti trebao odgovoriti. Ja. Ti, Pokojo. Dađi. A sad je red na tebi, Pato. Izgleda da nije upalilo. Dađi. Puno bolje. Ojoj, kamo je otišla? Mislite da će se vratiti ako viknemo gdje si? Dobro, spremni? Gdje si? Još jednom. Gdje si? Može li bolje, Pokojo? Može. Još jednom. Gdje si? Da, Pokojo, tamo je bila. Tvoja je prijateljica baš vragolanka, Pokojo. Neka nova prijateljica. I još jedna. Koliko je to oblika? Idemo prebrojati. 1, 2, 3. Bo, Kelly!
izgleda da ti tvoja nova prijateljica želi nešto reći, Pokojo. Je li tako? A, Plesi mi je dao ideju. Pitam se što su naumile. Izgleda da su spremile iznenađenje. Odlično, koja krasna glazba! Hurra za Pokoja i hurra za nove igre! Bok, vidimo se uskoro!